درود بینندگان عزیز و هواداران برنامه چهره آشنا. عبدالرحمن جون کدام از هنرمندا میبرن بیرون در کارتشکا سازگو میکنن. بله. همین مخدم نه سنگالی میرزا میکنه نه سعودی. بله. ایتیموس همین را بفهمین مردم. شهر نیست که من سنگالی میرزا من استیلی خدمت دارم. سبک و اسلوب خاص بخیر. یعنی با کسی تقلید کردن نمیخواد. تقلید دکتر نیست. یعنی صدای شما طبیعتا همین گونه است. طبیعتا من همین خیلی ما هیچ کده با میگم مخلصو هم اونایی که من اخراج میکنن توی تاری میخوری آخه نمیفرد گوش نکن. بله. ای زندگیم تلخ است ای بی تو های میدانم شب روزم یارنگ است ای بی تو های میدانم. زن شما رشک نمیکنه؟ ای با خدا عبدالرحمن جون ای وقتی که زنگ ایستای مسعود اما من گام نزد این کلیپای من رفتم شکوی من اون دختر قد بزرگ میکنم. هی دختره که گریانک شد میشم های سالی دیگر دامادی آچر میشم. اخیرا هم خیلی خونده میرم خواهی قبول کنید مخلصو خواهی نکنید تو اخیرا هم خیلی میرم دشمن هم نکنید نمیفورتون گوش نکنید کدام تا میفورم و در خدمتیم برادرو تا ما گفته بگذارم ایلان مراد فکو خیلی با آواز میکنم راگوی گردم چی در خوره همو هر روز یک کلیپی این میجی نو قطی نمی شکمی دام قطی نصیب باشه نمی سر قطی نم خیلی لیبوس این هم خیلی و یا لیبوس 7 کلیپ راست شد گوشته در همین شروعی اگر شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتان را زیاد کردن میخواهید در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود را فربه یا خراب کردن میخواهید پس به شما گیاهای طبیعی صاف سودا کمک میکنند. دستافکا به مسکو و سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه. رقمها در زیر نوار و روی اکران. درود بینندگان عزیز و هواداران برنامه چهره آشنا. تقدیم شماست برنامه نوبتی ما از سامانه تاجیکان گروپ. مهمانان نوبتی برنامه ما هستند دو هنرمند جوان و شناخته کشور، هنرمند و تنظیمگر الهام مرادوف و هنرمند خوش‌صدا نسیم سعیدزاد. شما رو به استودیو به برنامه چهره آشنا خیر مقدم می‌گویم. بینندگان عزیز ناگفتن نماند که در تهیه برنامه به ما کمک می‌رساند تالار مبل ام بود. شما می‌توانید از این تالار بهترین مبل و رخت خواب را دسترس نمایید. خب بار دیگر مهمانان رو به برنامه خوش آمدید می‌گوییم و بینندگان عزیز شما نیز در نوبت خود می‌توانید اوید به حیات و فعالیت و زندگی پس پردگی هنرمند دوست داشته خود معلومات پیدا کنید. فقط به ما درخواست خود را ارسال نمایید. خب صحبت را آغاز میکنیم با هنرمند محبوب و تنظیمگر الهام مرادوف. سراول میخواستیم برادر عزیز ما الهام مرادوف اوید به اولین قدم های خود را ماندن در جاده صنعت کمی به مخلصان قصه میکردند که با کدام ترانه کدام سال روی صحنه هنر وارد شدند. زنده باشی برادر عزیز. اول سلام خود رو به همه مخلصا به همه تماشابینان میرسانم. ما ای وقتش همی پدرمون موزیکان بود دکتر مناس آفیزی میکرد و هم را میدیدم خیلی ذوق میکرد آفیزی دا بعد تاولک نواز شدم خطی اپای خاصیت قهوه رو اگر بدونین بسیار آفیزای خوب است خطی او تاولک نواز ذوق نواز دادم خطی او خیلی نواختیم خیلی رفتیم بعدا خیلی بعد موسیقی دا با همین شوق پیدا کردیم در ملکه صوبی را داخل شدیم از صنف هفتی طبعا موسیقی مکتب موسیقی داخل شدیم نای نواز اونجا تحصیل کردیم نای نواز شدیم تو سال 2010 خطی نگورا خالوا نای نواز بودیم سبب اوفیس شویم همین که یک دختره خطی میگشتیم خیلی آخه سال گذشت همون را همین سال دست دادم دوست می‌داشتید عاشق شدید دیگه نتونستم را ندیدم دیگه نتونستم میشه گفته با همین سرودم مقصد بعد همون کاری که جدا شدیم اوفیزی را سر کردم اگر سروده که درتون باشه کجا رفتی یارمی انا سرود خطی مقصد
ба хотири ҳамун духтарак буд. ҳамун суруда хондем, баъд ҳамун дигар завқи офизӣ дар дил пайдо шид. Агар не офизӣ шидан завқ набуд, ҳамун суруда ки хондем дидем ки ма балечигӣ кард, ҷои завқи офизӣ пайдо шид, баъд ҳамун ҷо офиз шидем. яъне ки ишқи духтаре, муҳаббати нафаре шуморо аз дунёи мусиқӣ ба дунёи сарояндагӣ ворид намуд. Бале. аз Илҳом Муродов хоҳиш мекунем ки ана ҳамун суруди машҳуре ки ӯро маҳз бо ҳамон тарона шинохтанд мухлисон, куҷо рафти ёрими, 4 мисра барои мухлисон замзама мекунанд. баъдан бо суҳбатро идома медиҳем. майлаш. куҷо рафти ёруме, алам дар дил доруме, ғамои бисёруме, азобои зоруме. куҷо рафти ёруме, алам дар дил доруме, ғамои бисёруме, азобои зоруме. саломат бошед. ва мехостам оиди ҳамин тарона каме маълумот медодед. шеъри кӣ буд, оҳанги кӣ буд, танзими мусиқӣ? агар дар ёдат боша, бародари азиз, даврои пеш як ҳафта тӯй мешид. занако 3 рӯз пеш доиразанӣ мекарданд. ин суруд ҳамуҷада як 4 занаки доиразан шиштагӣ буду. ин суруди хеле ба даст думо дафо менавохтанд ку о дило дило дилме, дило дило, занакои калонсол мехонданд. ҳамун дар гӯши ман ҳамихел 6 маърака давдем. ай маърака омадум пеши, агар бародаро донанд, хайранде шоир бузург, пеши авай рафтум, гуфтум ҳамида мақсад сухан нависан дар кор, ҷобаҷо кардан дар кор. ҳамо гуфт ки идея хуба, биё бикунем. мақсад суханш ҳамун навис, ҳамин сол аймуҷа таваллуд шида. мақсад кадом сол буд? соли 2011 буд. агар 2011 буд. бале. ва бештар бо кадом оҳангсозон, бо кадом шоирон ҳамкорӣ доред? бештар бо ҳасан чила, абдурамон якимзод, хайрандеш, устод хайрандеш, меҳружин ҷабор, хабу дигаро да. мусиқиёро худатон танзим мекунед? мусиқиё аранжировка ҳамара худум шири худо. хоб, нисбати танзими мусиқиҳо имрӯз мебинем ки аксари ҳунармандони мо аз хизмати шумо истифода мебаранд. ҳатто ҳунармандони машҳур ҳам имрӯз танзими мусиқии худро маҳз дар студияи шумо мекунанд. ҳунари танзими мусиқӣ, яъне аранжировка ба қавле мегӯянд, аз кӣ омӯхтед ва дар ин самт киро устоди худ мешуморед? дар ин самт устоди аввалини ман дар ҷумъахон ҳастай. бисёртар дар чорабинои ҳукуматӣ ҳамин устоди ман мусиқӣ мекунад. ҳақиқатиш рафтуомад доштем, ӯ кор мекард, ман ӯро нигоҳ мекардам, завқ дар дил пайдо мешид. хулоса ҳамонро дида мақсад баъд аранжировщикам шидем. ҳозир устодо бисёранд. мисол устоди аввалине ки то ҳозира дастро мегирад, тамоми нозикиро нишон медиҳад, акаи ҷумъахонай ҳастай, инҷо устод Шароф ҳастай, Шароф Шакарӣ, акаи Ёқуб устод май. ин бародарам устод аён бисёр чизо мухтом, не ки устоди якум дараҷае ки мара то ҳозира нишон метиҳам. мисол занг мезанам, мепурсам нозикиҳои танзими мусиқиро. ҳозира ҳамун акаи ҷумъахон. имрӯз мо мебинем ки аксари ҳунармандони машҳур аз хизмати шумо истифода мебаранд. яъне маҳз шумо танзими мусиқии онҳоро анҷом медиҳед, чун дар клипҳои онҳо мо мебинем ки бештар номи шумо, яъне Илҳом Муродов танзимгар навишта шудааст. ва мегуфтед ки кадом ҳунармандон бештар бо шумо ҳамкорӣ доранд ва кадом таронаҳои онҳо бештар имрӯз машҳур шуд? абдурамонҷон бисёри баъд айда хеле дигар наметонам ман ҳар як таёра номбар кунам. мақсад якчандташ ки дар ёдам ҳастаи ҳаморо, барое ки беҳаҷи лонаи худо инстаграмда медорам, даҷо ҳисобшон карда намешавад. ҳастай мисол инам қадама бисёр кардаги Малика Киштии бобота ира карде, қатъи Минохон ё ҳам сол дуете ки бо Мино сарои ҳам сол Рӯзибекра кардем, намебинӣ танҳом, ё кинанав як тахон ку суруди агар хӯрда бошӣ ту, агар зардолӯи исфара, донжуанда кардем якта
зангири Зангир як ду се иам хушруши бобои мерганда кардем яду сул аз бонувон ба ғайр аз мино бонувон зайнура пулодова да кардем шанузаи рустам да кардем ами исон хушру беҳад хушру гузашт бисёрам ҷадан лекин намедонам мақсад бисёр аст бале ва нисбати суруди малика кушти бобота ки қадами қурбон месарояд пешниҳоде ки буд шеъру оҳанг аз худи қадам буд дости гап о малика кишти бобота суруди акай қадам худуш буд фақат мо аранҷировкаш кардему суханош яду ҷуша акай асан алишка асани чила хуб имрӯз мебинем ва ҳатто ман чандин маротиба шоҳид будам ки аксари аранҷировчикони танзимгарони мусиқӣ шикоят аз он карданд ки гӯё ки шумо ба қавли муштариёни онҳоро аз худ кардед назар ба онҳо бо арзиши арзонтар мусиқиёро ба ҳунармандон пешниҳод мекунед ва имрӯз мебинем ки рақобат миёни танзимгарони зиёд шудааст ва шумо нисбати нафароне ки бар он назаранд ки шумо ба ҳунармандон бо арзиши хизматрасонии кам ё арзон ба қавле хизмат мекунед чӣ гуфтанед ма рости гап ҳама бародарай офизо бародарам насимам бародарай дигар бародарам медуранд айдарам ҳастанд нафаре ки афғонода мекунам маро то нархҳои хушрӯ метиҳам пули хушрӯ и бародаран ҳамаш бозе ки шароита худтон мебинед марако сустай марако нестай туё кам аст хай ҳама и проблема дар офиза яъне шароити ҳунармандро дида вобаста ба имконияту шароиташ ҳаққи хизмат мегиред барои омода кардани як танзими мусиқӣ ё як аранҷировки хуб чӣ қадар вақт сарф мешавад агар хоҳед ки як аранҷировкара профессионалӣ омода кунед ба ҳунарманд чӣ қадар вақт аранҷировкара хоҳед ки профессионалӣ омода кунед ба тарзи хуб омода кунед дар кам як ҳафта вақт даркорад як ҳафта вақт ки вай хушрӯ биёд тавон дар як рӯз як аранҷировка кард дар як рӯз мешавад хоб бинандагони азиз чӣ тавре ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст чанд рӯз қабл илҳом муродов якҷоя бо насими саидзод як дуэти баҳри шодравон ҳунарманди маҳбуб машҳур баҳроми ғафурӣ иҷро карда буданд ки воқеан ҳам дар як муддати кӯтоҳ дар давоми 2 ҳафта дар сомонаи худи илҳом муродов дар ютуб зиёда аз 400 000 бинанда яъне тамошобин аз ин видео аз ин суруд дидан намуданд ва мо мехостем ки илҳомҷон ва насимҷон нисбати пайдоиши ана ҳамин дуэт ба мо каме қисса мекарданд ки чӣ боис шуд ки маҳз ин суруд тавлид шуд ва ба шодравон баҳром ғафурӣ бахшида шуд ва мехостем ки нисбати ин масъала каме абдураҳмонҷон акай баҳром беҳтарин инсон буд дар байни санъаткору ай ҳама шахсияти як одами хоксор замини ҳунарманд мекунед ҳатто як кино кардам акай баҳром ман гуфтам акаҷон кино дорам як кадрашда бояд шумо биёед гуфт майлаш додар гап нест дигар зангаш назадам ҳамон рӯзи як ҳафта гузашт навормон ҳамон соатча ҳамон вақт гуфта будамаш ака гуфтам хай биёя наоя гуфтам ҳечи гап надора ки ҳамихе занг назада ҳамин бача хуби беҳад инсони хуб буд ки ҳамхе сиёка навсаршид ки ҳамхе мошинаш қади омад дуромад мисол дар чизи май широ кард хай бо чанд бор салом алейк хай инсони хуб буд охир ай одам ай ягон ҳунарманд ай одам ягон шикояти бачи навида нест бисёр инсони хуб буд яъне бо шумо риштаи дӯстиву ҳамкорӣ буд ва инсони хуб ки буд шумо ана ҳамин таронаро баҳри ӯ ҳадя намудед хато накунам номи сурудро якҷо навистем бинандагон азиз ногуфта намонад ки худи ҳамон рӯз вақте ки баҳром ғафурӣ маросими ҷаноза буд илҳомҷон ба мо занг заданд ҳамроҳи насимҷон хоҳиш карданд ки
انا همین میخواهند که یک ترانه بحری شادروان بهرام غفوری آماده کرده باشه و سرود با نام بهرام ما کجا رفت بوده. ای عبدالرحمن جون این سرود وقتی بروردیم همین مردم ما بسیار همش در نظر ندارم بعضیشوش هستن که کم در کامنتاری ها در پاینوشت ها ما دیدیم که بعضی ها شکایت از اون کردن، بعضی ها در پاینوشت ها در کامنتاری ها نوشتن که گویا که شما به خاطر مشهور شدن به خاطر از یوتیوب مبلغ کار کردن این سرود را سرویدید. نسبت این مسئله چی ابراز عقیده دارید؟ عبدالرحمن جون راستی گپ همین سرود بروردیم بعضی برادرای هستن که همین فقط عیب یادم میکنند کنجکاوی میکنند آخه همین چی در کارای مقصد ما همین بود که مقصد همه میگه شما با جای سرود آیت میخوانید آخه آیت در سرود میخوانند آیت عدل شهر نیست که ما آیت در ویدیو بخونیم مردم پیشکش کنیم ما آیت خوندیم آیت آدم توخان شیرانه پروردگار رفت در سر جنازش دعا کردیم اومدیم در حق شیرانه خود توز را یادش میکنیم. بعد وقتی که همه برادرایی که تماشا کردن ما رو هر گپ اقرات داشت نونو همین چیزی میفروشون میگن این کار عبدالرحمن جون من خمیدونم که وقتی موسیقی شهوتناک کردی ذوقمند یک از در دیسکوتک رقص کرد یک از مثال چی کرد با فکر من او گناه ما هم موسیقی غم انگیزی کردیم که همون را با خاطری کردیم که ما برادرمون یادش کنیم همه چیز خاطرمون برای پول کار کردن برای هیچی نه در کار شب همون پولی همون چی ما خیر میکنیم میره یگان صغیر خونه یگان چی داره نه که همین برادران ما را نفهمیدن خیلی اقراتوی بیزیب کردن ولی بسیار مخلصان هم جانبداری نمودند از اون که شما بحری بهرام ترانه سرویده این مثال دیدن برادرای میفهمیدگی دیدن همون را دوباره یاد کردن در حقش دعوا کردن این دمو ثواب میره من فکر میکنم او سرود یگان جای کیفیتش نداره که بخیز رقص کنی کار شیطانی اما وقتی گوش میکنی یادش میکنی خیال از در حقش دعوا میکنی تمام میولن. بله اینجا از فیلم ها یادآور شده ما میدونیم که شما در یک چند فیلم نیز نقش اساسی رو بازیدید. شوق و هوسی در فیلم نقش بازیدن به شما از کجا پیدا شد؟ راستی گپ عبدالرحمن جون سوالی به حد ضرور دادی. راستی گپ فیلم در عموما شوق ندارم. راستی گپ شوقم نمیه ما فیلم ناز نمیبینم. راستی گپ فقط سرودخوانی را ندارم. این عبدالرحمن که دانشجویان قطعی برنده بود بس قطعی روزبک فیضانی میرم این دانشجویان بسیار مرا چی میکرد که بیو بریم در فیلم ها نقش بازیدن. مقصد برادر ایو بسیار قطعی برنده کی بود میخواست که من پیش برم او عقیده‌ای مرا نمیخواست فقط همین چی میکرد که بیو کینو کنیم میخیر کنیم هم بخاطر هم برادر بود مقصد. یکون فیلمی که نقش بازیده چی نام داشت؟ نقش کی رو میبازیده؟ یک فیلم نقش یک بچه عاشقم میبازیدم که انتظاری نام داشت. خیلی انتظار شدیم با خلاصه اون فیلم دیده باشیم در آخر با عجب باشیدیم در مقصد. یا در یک فیلم حجوی دیگر ما دیده بودیم میان مخلصان هم تا اندازه مشهور شده بود همراهی عبدالله که با تخلص بوجوخان مشهور است و دلیر حمیدزاد اونجا بودند. دلیر حمیدزاد ایرا و یا یک کمپانیای خندش‌ها داشتن دلیر حمیدزاد بوجوخان همون ما کوارتیرم در بودم بسیار رفت و اومد داشتیم خطی برادرو و کوارتیر ما اومدن و گفتن که ما میخوایم که قطعی یک فیلم گیریم. ما گفتم با خاطری برای چی خیلی میخوایم میخوایم که خنده‌شوی ما مقصد کینو با اشتراک شما باشه. ما را دعوت کردن واسه گپ خیلی بعد میخوایم کردیم. مخلصان چگونه قبول کردن؟ مخلصا راستی گپ مخلصا شیگر خداستوس قبول کردن. بیشتر ما میدونیم که از روزهای اول روی صحنه آمدنتون شما بیشتر با گروه عرب شو کمپانیا و اینچنین دانجوان همکاری دارید. همکاری شما چگونه آغاز شد؟ عین زمان رابطه دوستی و همکاری دارید؟ دوستی ما تماما کنده نمیشه و یکمش رنگی برادریم. اینمی برادر تو حضیر برادریم زنگ میزنیم چی خدمت چی زنگش میزنم و هم چی خدمت چی من زنگ میزنه یکون دوستیمو نمیکنه. برادر ما اکمل جمعه فهم برادر ایو همه دوستی یک جای دریده ایم. بله. دوستیمو هیچ وقت کنده نمیشه. تا امروز چند البوم ترانه های خود را پیشنهادی مخلصان کرده اید؟
рости гап абдурамонҷон алифбом ма ҳисоб накардам, намедонам тақрибан гуфта метавонед ки чанд суруд ва аз миёни онҳо кадом сурудҳо шуморо муваффақ намуданд, сурудҳои машҳур? ин алифбомо пеш абдурамонҷон дар солҳои пеш офизо алифбом мекардам, алифбомшона ҳисоб мекардам, барои ки диск бози ҳамин интернет пайдо шуда ҳар рӯз агар байд накунӣ пакета дигар уже намешавад, дигар ҳисобшон кардан намешавад. вале буданд таронаҳое ки то андозае шуморо миёни мардум муаррифӣ намуданд, машҳур намуданд. гуфта метавонед кадом таронаҳо буданд ба ғайр аз куҷо рафти ёруме? ҷи буд диламро шикастӣ, ҳамин суруд бо ки вайди раҳматӣ абдулло беков ҳой кафтар ба тори чинор пар мерезад, ина худиён нас ё ки ана дар даруни пахтазор гап додам, имсоз данам ҳамин сурудо. ва мухлисон аксар эрод мегиранд ба овози шумо, гӯё ки шумо гирья карда суруд мехонед, таронаҳои аламнок, таронаҳои ғамангез. саволи ҳам хеле зулм доди, ана ҳама ҳамин савол гӯш кинен ҳамин савола. ҳамин мақсад ман на Сангалӣ Мирзо мекунам, на Содиқ. бале илтимос ҳаминро бифаҳмед мардум. шарт нест ки ман Сангалӣ Мирзо ман аз стили хидмат дорам. сабку услуби хос бахад. яъне ба касе тақлид кардан намехоҳед. тақлид дар кор нест. яъне садои шумо табиатан ҳамин гуна ҳастанд. табиатан ман ҳамин хеле ман ҳеҷ када бо мегум мухлисо ҳамон одамое ки маро ҳақорат мекунанд, ту тори мехӯри охир намефурад гӯш накун. бале ман сабки хидмат дорам, овози хидмат дорам. ман метавонам гуфта ки ранги Сангалӣ Мирзо, ранги Содиқ хеле ҳунармандои хуб, метавонам гуфта ки ман овози хидмат дорам. мара як хел одам мехезам мега ту дигар хел бикун, ту кору чӣ мақсад? Гӯш мекунӣ гӯш кун, гӯш намекунӣ таркалет бақадо. яъне шумо намехоҳед ки ба касе монанд шавед, ба касе тақлид кунед. то ахиранам хеле хонда мерам, хоҳем қабул кунед мухлисо, хоҳем накунед. то ахиранам хеле мерам душмонам накунед, намефуратон гӯш накунед, кадом та мефурамо дар хизматем бародаро. то ҳозир мара саволи зулм доди бақадо, ман кайф кардам, дарди дил ма гуфтум тун бародаро. ҳамамон тоҷикем, тоҷико ира бидонен, ҳамамон бародарем бидонен ки бояд мо овозамон ҳархела бошад. чӣ ба дар Америка мисол мехонам, мисол ҳунармандошон ҳар кадом стили ҳар кадом намедизданд, стилдиздӣ намекунанд, овоздиздӣ намекунанд. дар тоҷики мо ҳамин чиз аст. овози Сангалиро як аз тақлид ме 50 та офиз хича Садриддин мегира, ё ки не хича Карматло Қурбон мегира, 100 та офиз дигар мебини хича Содиқ гӯшам меқапанда, туй гуфта ман гуфта бигзарам ило муродоваку, холи бо авас мекунам, равои гардам чӣ дар кураям. барои ки ӯ надорад чизи хича. ман овози хидмат дорам. яъне ҳар як ҳунарманд бояд ки сабки худ, услуби худ, таронаи худ. як гапи дигара бизанам барои ина Зафари Айюбӣ овози хича дорад. чӣ хел ҳамон мардан айнам хеле мегӯяд сӯзаю хел 100%. дуруст аст. бинандагони азиз, меҳмони дигари мо ҳастанд ҳунарманди маҳбуб. боварӣ дорам ки ҳамаи шумо ӯро мешиносед, хеле ҳам садои хуб доранд. Насими Саидзод. суҳбатро бо Насими Саидзод идома медиҳем ва бори дигар бародар азизро хушомадед мегӯем. ва Насими Саидзодро аксари ҳунармандон бо таронаи зиндагӣ мешиносанд. хато накунам мисли ана ҳамун сериалҳои туркӣ шида буд, чунки мухлисон талаб мекарданд. ва фикр мекунам аввалин ҳунарманде ҳаст ки ана ҳамин сурудро якчанд қисм пешниҳод кардааст ва дигар ҳунармандон фикр мекунам ба Насим тақлид карда сурудҳои худро 1, 2, 3, 4 қисм карда бароварданд. ва мехостам бародари мо нисбати ана тавлиди ҳамин суруд чӣ гуна пайдо шуд, шеъру оҳанге ки буд, идеяе ки буд ба мухлисон каме қисса мекарданд ва ёдовар мешуданд. ташаккури зиёд абдурамонҷон, хеле хушҳол шудем ки дар ин барномаи хеле ҳам ҷолиб моро даъват кардем. мо ҳунармандо дар ин ҷо ташриф овардем. саломат ташаккури зиёд боз ҳам мегӯям ба ин роҳбари барнома, ба шумо Абдурамонҷон ки боз ҳам такрор шавад ва ин ҷо даъват кардед. хости гап аввалин тавлиди ин суруд, дар бораи ин суруд гуфтед. ин суруд аз манша гирифт аз як ба гуфти Амир Имомҷон аз як маърака
дар ҳамин суруда як бор замзама карда будам худам. баъдан ҳамин суруд бисёр дархост бисёр шуд. баъд хай мисол мо омадем сар як мақсад омадем ки мо боз ҳамин суруда бояд пешкаши мухлисон кунем. сарҷамъ шидем бо ҳамроҳии устод рӯҳаш шод бош, замони танзимгар буд, замон бале, бо ҳамроҳии устод танзим кардем ин оҳанга. рости гап бовар надоштам ки ин суруд машҳур мешавад, лек дар байни мардум аллакай суруд машҳур шуд. баъди ин суруд баромадан баъд буданд нафароне ки даъват карданд аз саргузашти худ қисса кардан ки бале ин суруда ту метавонӣ ки мақсад метавонӣ ки ҳамин суруда давом диҳӣ. мақсад аз пайи ҳамин суруд шидем, баъд давом додан гирифтем, мақсад ба 5 6 ба 7 то 8 оварда расондем. то 8 қисм идома ёфт. ва кадом қисматаш бештар ба мухлисон писанд омад ба андешаи шумо? фикр мекунам ки аз ҳамун якумш то ҳаштумш ба ҳама мақбул буд. ҳар кадом мухлиси худро дошт, бинандаи худро дошт. хуб, баъдан кадом таронаҳо буданд дар эҷодиёти шумо ки бештар мухлисон онҳоро пазируфтанд? аввалин ҳамин суруди ман буд ки ҳамин зиндагӣ буд, ҳамин суруди зиндагӣ буд ки ба мардум, ба мухлисо махбул шуд. бигем агар ба халқи ҳозира машҳур шуд. таронае доштед аз оҳангҳои устод Диловари Зуҳуриён, хато накунам. хеле суруди шуниданӣ буд ва миёни мардум машҳур буд. бале, баъд аз ин суруд бо устод Диловари Зуҳуриён ҳамкорӣ кардем. то ҳозир устод ҳамкорӣ дорем. дар ҷодаи санъат он кас бо мо устодам ҳастан, бигем хато наметунем. мақсад як суруде ки аз устод як суруд нест, чанд сурудшо хондем. як суруде буд ки мӯи сарта шамол парешон карда, аллакай сурудам ҷои хича гирифт, мавқеи хича гирифт дар байни мухлисо. устоди худ дар ҳамин ҷодаи ҳунар киро мешуморед? устоди худ рости гап Абдурамонҷон аз унвони хурдӣ дар синни мактабхонӣ, яъне ки дар кружок мегуфтанд, дар кружокҳои мактаб мо иштирок мекардем, хеле фаъол будам. дар кадом ноҳия буд? дар Фархор, ноҳияи Фархор. мухлисон, бинандагони азиз, мардуми Фархор, ҳунармандони Фархор, умуман баъзаи модди техникии ҳунармандони Фархор бениҳоят мустаҳкам аст. имрӯз беҳтарин ҳунармандон аз ноҳияи Фархор ҳастанд дар кишвари мо ки беҳтарин садо ва беҳтарин ҳунарро доранд. ва яъне аз овони хурдӣ дар кружокҳои мактабӣ иштирок мекардем. иштирок мекардем. унҷо устод буданд, устоде ки аввалин қадамҳои моро дар ҷодаи санъат мемондем. аз ҳамун устодо мо ибрат гирифтем, яъне ки як чиз омӯхтем. устод Сироҷдин Давлатов буданд. аз ҳамун устод хеле миннатдор ҳастем ки мо аввалин қадами худро дар ҷодаи санъат аз ҳамун устод омӯхтем. баъд аз кружокҳои мактабӣ ва аз мактаб вақте ба Душанбе омадед, бо кӣ ҳамкориро оғоз намудед ва кӣ бори аввал шуморо ба саҳнаҳои калон баромад кардан кӯмак кард? ташаккури зиёд. хеле саволи аҷоиб. бо устод Аҳлиддин Давлатов мо аввалин дараҷа ки ба шаҳр омадем, бо ҳамроҳи устод омадем. бале, яъне ки дар ҳамин ҷо такмил додем санъати худро. аввалин дараш бигем бо ҳамроҳи устод Аҳлиддин Давлатов. яке аз оҳангсозон, танзимгарон, умуман студияе ки сабти овоз дорад ва саҳми он кас дар рушди ҳунармандоне ки бори аввал рӯи саҳна меоянд бениҳоят назаррас аст. чанд муддат мо шуморо рӯи саҳнаи ҳунар надидем? сабаб чӣ буд ки якбора нопадид шудед ва боз баъд аз чанд муддат пайдо шудед? ташаккури зиёд. шумо ки Илҳомҷон бародари мо гуфтанд, санъаткор аз ҳар гуна сабабҳое ки мешавад дар зиндагӣ. рости гап беҳад саволи хуб додед. мухлисон бисёри саволҳоро менависанд, дар комитеҳо менависанд, дар газетаҳо, маҷаллаҳо менависанд. як муддати хай ман бигем ки аз саҳна дур шудам, бо сабабҳои зиндагӣ, мақсад мушкилоти оилавӣ хел дур шудам. боз ҳам ба мухлисон ваъда метиҳем ки мо то вақте ки ҳастем иншоалло зинда бошем,
барои халқу ватани худ хизмат خدمت мекунем. عین زمان در یگان انسامبل یا در یگان مقامات کار و فعالیت میکنید همچون هنرمند؟ бале бале ман дар қушинҳои хушигияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайати сардори дастаи ҳаваскорон кор ва фаъолият мекунам. کار و فعالیت میکنید خیلی خوب است و عین زمان ما میبینیم که در سامانه های اینترنتی شما همراهی الهام مرادوف یک چند دویت бале پیشنهاد مخلصان نمودید که از جانب مخلصان نیز خوب پذیرفته شده است. میخواستم اوید همکاری یکدیگر و تولید آن همین دویت ها کمی قصه میکردید. ташаккури зиёд. рости гап як чанд вақт буд ки рӯи саҳна набудем, шумо гуфтед вақте ки вақте бо назди илҳомҷон назди илҳомҷон рости гап рост мегӯяд. назди илҳомҷон ва ҳар вақте ки ман назди илҳомҷон хабаргирӣ меомадам ва аз вақти корӣ хабар мегирифтам, рости гап илҳомҷон бениҳоят ман аввалин дараҷа боз мегӯям, такрорам шуд аз илҳомҷон бародари дӯсти наздики мо ҳаст ки рости гап бигем фарзанд як оилаам ҳастем, хато намекунем, барое ки ҳар як танзими суруде ки ман бароям бародар дархост кардагиам, ҳамин бародар сухани негуфтагӣ нест. баъди чандин қайр ки ман дур будам, боз бар рӯи саҳна маро ҳамин илҳомҷон мурод овард. خیلی تشکر زیاد میگم برادر عزیز که در پسی بلندی یکدیگر هستیم، خیلی میندور هستیم. راستی گپ با اقدام همین الهامجان مرادوف ما همین دویتو رو سر بدیم از جانب مخلصان باز هم بگیم هر دیمون باز هم روی صحنه اومدیم. بله و دویت نروجان هم که یک جا سرای دید ما شاهد بودیم که در چندین شبکه های اینترنتی در سامانه های اینترنتی مخلصان زیاد نیز پیدا نموده بود و میخواستیم نسبت زندگی پس پردگی شما کمی صحبت داشته باشیم، چون که برای مخلصان شما و مخلصان برنامه ما این چیز جالب است که آیا نسیم سعیدزاد اویله‌دار هستند، فرزند دارند؟ تشکر زیاد. البته صد با شکر اویله‌دار هستند، صاحب یک فرزند هستند. агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро зиёд кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбеҳ ё хароб кардан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ соф савдо кӯмак мекунанд. доставка ба Москва ва Санкт Петербург ва дигар шаҳрҳои Русия. рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. یعنی در زندگی اویلوی نیز خوشبخت هستید، خود را مرد خوشبخت می‌حسابید. راستی گپ در همین موضوع صحبت کنیم. گفتین درباره سرود زندگی من بسیاری ها فکر میکردن که این سرود سرگذشت خیلی از سرگذشت خود نسیم است، لیک خطا است. این از سرگذشت دیگر شخصیت ها یعنی هستند، مخلصان و نفرانی که درخواست. یعنی در جایی میشود که من مثال درباره مادر میخونم، الحمدلله مادر ما زنده است، مقصد درباره مادر میخونم، مخلصان بسیار وای میکنن که مادر فلانی گذشته است، صنعتکار. بله. لیک این نادرست است. البته همین سرودم پای همه میگفتن که نسیم سعیدزاد از زندگی خوب مینولد، زندگیش تلخ شده است، وای گفتن میگفتن، لیک این اساسش خیلی سرگذشت همین مردم، سرگذشت مخلصان است. با خواست پدر و مادر اویله‌دار شدید و اینکه عاشق شده اویله‌دار شدید. اکثر هنرمندان عاشق شده اویله‌دار میشوند. با خواست پدر و مادر. یعنی انتخاب پدر و مادر بود. یعنی پدر و مادر انتخاب کردن، شما نیز قبول کردید. و اندیشه هست که میان مخلصان، میان مردم که وقتی که صنعتکار اویله‌دار میشود، مخصوص هم مردها و هم بانوان تا اندازه گویا که کریر آنها میمیرد، سرپرستان آنها از سرپرستی آنها دست میکشد. شما نسبت همین مسئله چی گفتم میتوانید؟ راستی گپ خیلی سوالی یک جایی بوده رمان جان. هستن همین خیلی گپا هستن خیلی در نظر ما یا در شخصیت کاری ما، البته من هیچ نمیدونم، خیلی هستیم. خود شما سرپرست داشتید؟ مثلا به شما یگان
духтари сарватманд намедонам ягон маъшуқатон шояд сарпарастӣ мекард? Не, ман сабу шуртора ҳамин рӯза аз чизе ки кардам, аз ҳисоби худам кардам, барои мухлисо кардам. ва иншоалло агар зинда бошем, сог саломат бошем, боз ҳам мегӯям ки барои ватани худ, барои халқи худ, барои мухлиси худ хизмат мекунем. яъне ки аз хизмати сарпараст то ҳол истифода набурдед. вале ҳастанд ҳунармандоне ки аз хизмати сарпараст истифода мебаранд ва баъд аз оне ки оиладор мешаванду бо он духтар оиладор намешаванд, дар рафти фаъолияташон бисёр камбудиҳо мешавад, мушкилотҳо мешавад. хеле хуб шид аст Абдурамонҷон ки аз амхело истифода бурдагӣ нестем. бале яъне ибодат чо мекардем. саломат бошед. варзишони дӯст медорем. вале мо мебинем ки акаи Илҳом варзишро ба фикрам дӯст намедоранд. агар Илҳом Муродови имрӯзаро ба 1 сол ё 2 сол қабл муқоиса кунем, аз замин то осмон фарқ мекунад. оне ки мегӯянд ранг бину ҳол пурс. Абдурамонҷон айсоби кор аранжировка дига наметонем ягон ҷо бубурем дар сари компютер 24 соат штагем. бо бародарое ҳастанд ки мисол успед намекунӣ телефоно менависанд бародар кори мара чӣ кор кардӣ ма бояд сабт дорум мисол анакуро я бало кардам дар кор ки ба ма бародар айдадама тамоми ҳофизоро ҳурмат мекунем ҳам ранги акав додарем ҳам машқати мисол мақсад вақти ба варзиш машғул шудан надорем. варзиш надорам не ки ҳамашона гуфтагим ки бачаҳо ай ҳафта ман варзиша сар мекунам баъди барномаи мо рафта ҳатман ки сар кардагӣ нест. анаям ҷамеда сар мекунам. бале иншоалло сар мекунам. ва бинандагони азиз суҳбати худро бо ҳунарманд Илҳом Муродов давом медиҳем ва мехостам атрофи тарҳи либоспӯшӣ, намуди зоҳирӣ шумо каме суҳбат кунем, чун сухан дар бораи варзиш рафт. аксари ҳунармандон шуморо дар араши Тоҷикистон мешиносанд. ман дар чандин маъракаҳо низ шоҳид будам. тарҳи либоспӯшии шумо, таронаҳои шумо қисман ва шумо қисман ба он кас монанд ҳастед. шояд таронаҳоро бештар мешунавед. таронаҳоша вай арашам камкасби ма аранжировчика ҳам аранжировка мекуна ҳам суруд мехона. ма будам мухлисам баро ки як чизи як стили хича дора. мисол ба ягон кас тақлид намекуна, чизи хича дора. тамоми ҷаҳон имрӯзро мешиносад ҳунарманди форсзабон. ман мехомам амро мухлисӣ мекунам. мақсад шарт неста ки ма мисол ҳар кас як имиҷи хича бояд дошта бошад. ман ҷан дар риш мемудам мегуфтанд ришта бигӣ мегуфтанд вай барои мара имиҷ бид мар барои ман фарқ надора бигирам бо мара на оилик мегирам мисол бечора. яъне мехостед бо як хусусият бо як намуди зоҳирии худ диққати нафареро ба худ ҷалб кунед. ҳунарманд як чиз дора ки ё ки ба ғайбат номдор мешавад ё ки ба таъриф. не ки ман боварӣ надорам ки ягон тоҷик боварӣ надорам ягон офиси тоҷики химона гапи паст назанад. ҳамин тамоми комментариҳо намедроя ку тамоми одам медроя ягон гапи хуб намезана. фикр мекунӣ ки мисол ҳамин чанд миллион аҳолӣ ҳастем, фикр мекунӣ ҳамаш мегӣ ки дар муқобилтан дар комментариҳо агар бухонӣ агар ҳамият ҳастанд онҷа бародарое ки мухлис ҳастанд гапи хуб менависанд, ҳастанд бародарое ки намехоҳад тура менависад. михелӣ ҳастаеда мақсад ям хубае мақсад барои ҳунарманда. тарҳи либоспӯшии шумо бештар либосҳои хориҷӣ. мо дар ягон клипи шумо надидем ки шиму кастум пӯшида бошед. шояд ки дӯст намедоред, намехоҳед, ба дигарон монанд будан намехоҳед. рости гап шими кастум нағз намебинам, намехоҳам пӯшам. мепӯшам ака ягон маъфи не ки тозира рости гап студенти дақа мепӯшидем. дар давраи донишҷӯӣ. дар давраи донишҷӯӣ мепӯшидем. ози дигар рости гап не озод мефурам. чӣ хеле мехоҳам зинда мефурам зиндагӣ. бале дар маъракаҳо ба мардум хизмат мекунед? дар маъракаҳо мардум на хизмат мекунем. шигри дар ягон тарабхона мусиқии зинда фаъолият намекунед? не намекунед. барои чӣ? намекунем. хуш надоред, қабул надоред? айсоби вақт нест. баъзеҳо бар он назаранд ки ҳунарманд бояд ки ҳунарманди касбӣ бояд ки дар тарабхона ба ҳайси
آوازخوان شبانه فعالیت نکند میگن. شما نسبت به این مسئله چی گفتن؟ این مسئله نسبت همون برادری که همین گپ میگه او برادر شرایطی پیش بود فعالیت نمیکنه. اوزی مرا توی بگیم نیست پشت هر هفته یا توی بیچاره در 1000 سوم میمونه. توی نیست، کنسر نیست، هنرمندان درآمد ندارن، مجبور هستند که در طربخانه فعالیت کنن برای پیش بردن زندگی خود، برای آماده کردن کلیپ ترانه ها. عبدالرحمن جون کدام از هنرمندان میبرن بیرون در کارتشکا سودا میکنن. نیست الکی ما شاهد بودیم که بعضی هنرمندان ما در همین وضعیت تغییری کسب کردن، بعضی ها ترک صحنه کردن، بعضی ها از دنیا گذشتن. هنرمندان خوبی ما در این بیماری که امروز تمام جهان رو فرا گرفته است. بیماری هم سبب است که مرکو مقصد هم موجود اوزی هم خیلی خمونده نیست. مقصد تمام دنیا در فکر میکنم همین خیلی. و میخواستم کمی در باره زندگی پس پردگی خود به مخلصان قصه میکردید، چون مخلصان دانند که الهام مرادوف اویلادور هستند، فرزند دارند، خوشبخت هستند. خوشبخت اویلادورم، فرزند دارم شکلی خیلی. یعنی اویلادور هستید، صاحب فرزند هستید. وقتی که در فیلم ها نقش میبازید، کلیپ ها میآفرید، در برنامه کنسرتی اشتراک میکنید، همراه دختران زیبا مثلا زن شما رشک نمیکنن؟ ای با خدا عبدالرحمن جون وقتی که زن گفتای مثلا ما گام نظر این کلیپای ما رفتم شکوی ما اون دختر قد بازی میکنم. اولی کلیپ نرفته همجا چی زنگ زده سیاست میکنن. ای باور که نمیشه. یعنی کلون خونه کلان خونه خودتونه، ولی میترسیدن، چشم ترس هست. بله وقتی زنک بیزی باید هم شامی غلطونه دارم خانه میفرام. اگه هم روزه دیگر مقصد بچه یوش باشه که خیلی صحنه در بازی کنه، اگه مو فکر میکنم که عاشقی را گذاشتیم بخشه 33 ساله شدیم شکلی خدا. ما باید نباید بازی کنیم عشقی، ما فقط سرود بخونیم بچه‌ها. یعنی دیگر هنرمند و جوانان در فیلم ها در کلیپ های شما باید اشتراک کنند. باید دیگر کسا اشتراک کنند. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که شما برنامه چهره آشنا را از سامانه تاجیکان گروپ تماشا کرده ایستادید و مهمانان ما هستند دو هنرمند شناخته و محبوب کشور، الهام مرادوف و نسیم سعیدزاد. از الهام مرادوف خواهش میکنیم که یک ترانه شوخ بهره مخلصان خیش پیشنهاد کنند با آواز زنده، بعداً صحبت خود را باز ادامه میدیم. زنده باشی برادر عزیز، میریم خیر. هی دخترک گریانک شد میشم، های سالی دیگر دامادی آچد میشم. هی دخترک روتا نشد دلبی جوی، های دما به تئاتر تردادای بشو. نه پرویت دارم نه پرواشو، هنه یک بوسه عاشقی بهای سچو. یک بوسه عاشقی بهای سچو. سلامت باشید. و میخواستم اطراف نقشه های آینده چه نیت و نقشه ها داره؟ نقشه های آینده نصیب باشه عبدالرحمن جون، پیشکی توبه اینمی هفته هر روز یک کلیپی نقشه دارم. پیشنهادی مخلصان هر روز یک کلیپی ایمیجی نو قطعی نمی شکمی دام قطعی نصیب باشه، نمی سر قطعی نم خیلی لیباس اینم خیلی بایا لیباس 7 کلیپ راست شد بیشتر در همین شرایط در همین شرایط برای مخلصان بودن که دیگه لیباس نداره فهمیدی خیلی همین گپ میخوام. نه تو لیباس پاپولار نکنی علیش نکن. هر روز یک کلیپی تو ممکن توی هم را باید لیباس ببره. این اینتریس رایده این جیمه یک تبرو ما بود یا بچه برآمد کرد گفتنش که تو دیگه لیباس نداری، اسمت اسلام بسیار در بین یک هفته چه پاپولار شد. من میخوام همین چیز را بکنم، اگر همین گپ ما بشینه و ما یک مخلص راحت میکنم هم اولاد میخوام همین کارا این هفته سر کنم ده. خدا خواهد کی کلیپ های شما رو بنوار میگیره؟ کلیپ ما را برادران به حد بسیار که این همین میگن الهام فقط تو اجود بخی
Тамом. акмал ҷумаев ҳастаем ҳамхе бародарем Бале. бечора нами ҳар рӯз занга мезана аранҷировкоша мекунам метумаш мега ту мара яка аранҷировку ба киноша музикоша мега ту яка корои мара мекунӣ акалам бихе мега ма туро як клик кунам бале. ҳамин ва тайёра дар сомонаи ютуб низ шабака ё канали шахсии худро низ кушодаед шабакаи канали худ ма кушодум ӯ ҳамаи сиёмкон ба телефонай илҳом аранҷмент ойдам хеле хона дана хали сиёмка мекунем мехонем ҳамин бисёр овози зинда хай ҳаму бигем ҳаму ҳамак бихи ҳамин хе микрофона мемонему мехонем я реверш метем ура мо тозаам намекунем чӣ намекунем бигем ҳамаш овози зинда яъне ба телефон мухлисон метавонанд ки сурудҳову клипҳои ҷадиди шуморо аз сомонаи ки дар ютуб ҳаст илҳом аранҷмент дастрас кунанд тамошо кунанд хуб атрофи дуете ки якчанд дуете ки шумо сароидед ҳамроҳи Насими Саидзод мехостем ки аз ҳамин дуетҳо якеро 4 мисра якҷоя агар имконият бошад баъри мухлисон пешниҳод мекардед боз баъдан суҳбатро идома медиҳед кадом дуетро мехоҳед ин лаҳзаҳо санамо мехонем санам мерим марҳамат تو رفتی از برم خاموش ای سنم ҳама ғамҳои дунё рех ба сарам گناهگاری نمیبخشم گناهم хато кардӣ охир дар ишқи санам سنم 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 وای سنم санам 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 саломат бошед суруди мазкур шеър оҳанг аз кист тавлиди ин суруд чӣ гуна хуб гузарим насима банда Насими Саидзод яъне кам шоирӣ ҳам мекунам шоирӣ ҳам дармонҷон шоирӣ ҳам мекунем кам кам яъне шеъру ҷои дар оҳанг хорида. аз Насими Саидзод хуб гузари насима ямаш хуб гузар фақат бочко хето шаймайта бочко хито шая дигар шаймоя бале ва Насими Саидзод чӣ нияту нақшаҳо доранд дар оянда сурудҳои нав клипи нав ташаккури зиёд нақшаҳо хеле зиёд ҳастанд агар худованд зинда бошем соҳ саломат бошем ваъда медиҳем бо мухлисо ки сурудҳои тару тоза пешкаши мухлисо мекунем ва ҳамроҳи боз ҳам илҳомҷон муродов дуетҳои нағз ба нағз пешкаши мухлисо мекунем бигзор ки дар байни ҳамин мухлисо бошем аз ёди ҳамин мухлисо яъне ки аз ёди мо дур нашаванд бале ва дар охири барнома аз Насими Саидзод хоҳиш мекунем ки 4 мисра ана аз ҳамон таронаи зиндагие ки миёни мухлисон машҳур буд замзама мекарданд беҳад хуб мешуд ташаккури зиёд ای زندگیم تلخ است ای بی تو های میدانم ای زندگیم تلخ است ای بی تو های میدانم شب روزم یارنگ است ای بی تو های میدانم شب روزم یارنگ است ای بی تو های میدانم در کوچه بنامی ما را همه میدانم ای تو دیلکم سرد است ای بی تو های میدانم ای تو دیلکم سرد است ای بی تو های میدانم خسته نباشد صدایتون و بار دیگر تشکر میکنیم به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید با برنامه چهره آشنای کانال تاجیکان گروپ تشریف آوردید و در آخر تمنیات شما را به مخلصان به بینندگان برنامه چهره آشنا میخواستیم. چی گفتنی ها دارید به مخلصان خویش؟ گفتنی داریم که فقط سلامت باشن التماس ما را خاطرشون نبرورن обязательно مجبوری گوش میکنن کدام اگر گوش کردنی مو نباشه التماس گوش след میکنن мекунанд след نکنین اقلا در لالا گوش میکنن در کامنتاریا ها سخنهای قبیح ننویسین. در جای اخبارات اقلام ننویسن هیچی نمی خیلی برادران سلامت باشین زنده باشین فقط
бозам ба гуфти илҳомҷон хеле дар охир гуфтед абдурамонҷон чӣ гуфтаниҳое доред. аввалин дараҷа мо боз мехоҳем ки давлати мо пешрафтатарин боз ҳам давлат бошад, мо ҳунармандо аз пайи эҷод бошем, ватани мо гулгушквон бошад, мо бо мухлисон бошем ва мухлисони худро боз ҳам такрор шавад ваъда медиҳем ки соғ саломат бошем, дар хизмати мухлисон ҳастем, дар тӯи маъракаҳо хизмат мекунем. бале, бори дигар хуш омадед меҳмонони азиз. бинандагони азиз, барномаи чеҳраи ошино буд аз сомонаи тоҷикон груп. меҳмони мо буданд ду ҳунарманди шинохта, Илҳом Муродов ва Насими Саидзод. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. мо кӯшиш мекунем ки ҳар ҳафта бо беҳтарин ҳунармандони кишвар суҳбатҳо ороста пешниҳоди шумо намоем. хайр, тансиҳату пирӯз бошед. иқдоми нав ай спонсори мо Паримач. дар силкаи зери видео бидад ромада регистратсия кӣ дар 50 сомон ставка кӣ дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ, наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кӣ. Заряжай на лето с Паримач.